Kitabu cha Zakaria mlengoni wa heri. Mutana lugu la kupimira mstari wa kwanza. Zakaria kendela kunena akiamba nikitoa maso nalola nikiwa na mtaza gwira lugu la kupimira. Ndo nikiamba unenda hiwe akinamba ninaenda nikaipime Yerusalemu ni manyorewe na wala muwe. Nalole malaika resu murana amekiuka kisongera mbere na malaika mwingine achambola kumudhana na akimwamba ukamaloka ng'ombe yuye humtana kukala Yerusalemu nda kala mzuso kuta kwa unchi wao watu na ng'ombe zindizo kala mumu. Kwani Bwana anamba mimi ndakala ukuta moho kudengereka Yerusalemu kize ndakala ngumaye ndani ngwe. Bwana anamba chimbirani 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 kula kaiza ya insi ya kwa vuri kwani za mtamusa herezo pehone za mnunguni. Haya chimbirani Sayuni henu mwishio Babeli kwani Bwana wa majeshi anamba ukala ili apate nguma yewa ni huma kwa mataifa karibu mhala mateka nini kwani anamba iya mgutaye nini anagutakisi cha zisorangu nda utukusa mkono wangu kinyume chao na mandakala mateka kwa au mario kalatini zao na mdamanya ukala Bwana wa majeshi zani huma. Imbani na mwererwe henu watu wa Sayuni kwani lolaani ninaza na mindeshika yenu. Bwana anamba mataifa manji gandaguzanywa na Bwana siku hiyo na gandakala watu wangu na minindaishi kahi yenu na mdamanya ukala Bwana wa majeshi zani huma kwenu. Bwana ndai hala jude here mtalowekeze nsiere kiza ndai tsagula kaheri Yerusalemu nyamala nimbereza Bwana yeni atunyosi kwa nazarungarara kula homa kaloni hakwe hairi.